mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Ubu tuvugana harabura amezi 9 gusa kugira ngo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangane mu kuyobora umuryango wa OIF, aho Louise Mushikiwabo azaba ahanganye n'umukobwa wa Patrice Lumumba, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kwemeza uyu mukobwa wa Patrice Lumumba nk'uzahagararira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu matora yo guhagararira umuryango wa Francophonie. Ubundi Louise Mushikiwabo asanzwe ayobora. Tugiye kubagezaho ibijyanye n'ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaje mu itangazo rya Minisiteri y'itumanaho n'itangazamakuru, aho yavuze ibigwi ikavuga ibintu byose bijyanye n'uyu mudamu, akaba ari umwana wa Patrice Lumumba, aho agiye guhangana Louise Mushikiwabo umaze igihe kitari gito ayobora umuryango wa Francophonie. Reka tugaruke kuri itangazo ryose uko ryakabaye. Itangazo rifite umutwe ugira uti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho umukandida Madame Juliana Amato Lumumba ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa Francophonie. Itangazo ryandikiwe i Kinshasa kwa 26 Gashyantare 2026 nubwo ryasohotse mu gitondo cyo ku itariki 27 Gashyantare. Batangiye bagira bati guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ku mugaragaro kandidatire ya Madame Juliana Amato Lumumba ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa Francophonie. Iyi kandidatire igaragaza ubushake bw'igihugu bwo gutanga umusanzu mu kuvugurura no guteza imbere umuryango wa Francophonie. Ryakomeje rigira riti mu gushyiraho kandidatire ya Madame Juliana Amato Lumumba, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka gutanga umusanzu mu kubaka Francophonie igezweho, ihuza bose kandi iri hafi y'abaturage, nk'uko byatangajwe na Bwana Crispin Mbadu Mpanzu, minisitiri wungirije ushinzwe Francophonie n'abanyekongo baba mu mahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Mpuzamahanga. Yavuze ko ubunararibonye bwe budasanzwe, ubwitange bwe mu guteza imbere abagore n'urubyiruko n'icyerekezo afite cya Francophonie ishyira hamwe bituma abo mukandida ufite ukwemera n'ubushobozi bwo gukora. Madame Amato Lumumba, umukobwa wa Patrice Lumumba, bakomeje bavuga ko afite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu buyobozi bwa leta, diplomasi y'umuco, ubutwererane mpuzamahanga n'ubuyobozi mu bukungu bwa Afurika. Numwe mu bantu bazwi cyane ku rwego rwa Afurika no ku rwego mpuzamahanga. Afite impamyabumenyi yakuye mu ishuri rikuru ry'ubushakashatsi mu bumenyi bw'imibereho y'abantu i Paris. Mu rugendo rwe rwa politiki yabaye vice minisitiri w'umuco n'itangazamakuru, nyuma aba minisitiri w'umuco hagati y'1997 n'umwaka w'2001. Nk'umucuruzi n'umushoramari yashinze kandi ayobora ibigo byinshi bikora mu bijyanye n'ubujyanama, itumanaho n'ubucuruzi mpuzamahanga. Ibi byamuhaye ubumenyi bwimbitse ku mikorere y'ubukungu bwa Afurika no ku kamaro ko guteza imbere ubushobozi bw'abashoramari ku mugabane wa Afurika. Hagati y'2002 n'2015 yabaye umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'inganda n'ubucuruzi bya Afurika rifite icyicaro i Cairo. Kuva muri 2015 yakomeje gutanga ibiganiro mpuzamahanga ku ngingo zitandukanye zirimo uruhare rw'abagore mu iterambere ry'ubukungu, ubucuruzi muri Afurika, kwishyira hamwe k'umugabane muri Afurika n'icyerekezo gishya cy'iterambere, bigaragaza uruhare rwe rukomeye mu gutanga ibitekerezo bifasha impinduka nziza. Kandidatire ya Madame Amato Lumumba ishingiye ku mbaraga zikomeye zikurikira: ubuyobozi bwa politike bwagaragaye ku rwego rwo hejuru rwa leta, ubumenyi bwihariye ku rwego rwa Afurika mu kwishyira hamwe ku bukungu n'ubutwererane bw'akarere, uburambe buzwi muri diplomasi y'umuco ku rwego mpuzamahanga, ubwitange buhoraho mu guteza imbere abagore mu bukungu no mu buyobozi, ubumenyi bw'indimi nyinshi, igifaransa, icyarabu, icyongereza, ilingala, igiswahili bukenewe mu muryango wa Francophonie uhuza abantu batandukanye. Binyuze muri kandidatire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza intego yo kubaka Francophonie ihamye, iri hafi y'abaturage kandi ishoboye guherekeza impinduka mu ikoranabuhanga, umuco n'ubukungu bwo mu kinyejana cya 21.
ni itangazo rero naha rirangiriye ngira nk'uko mubyiyumviye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye muri Minisiteri y'itumanaho n'itangazamakuru bamaze gutangaza kandidatire y'uyu Madame Juliana Lumumba cyangwa Juliana Amato Lumumba aho agiye guhangana na Louise Mushikiwabo usanzwe uyobora uyu muryango, ndetse u Rwanda rukaba rwaramaze kwemeza ko uyu mudamu Louise Mushikiwabo azahagararana none u Rwanda mu kongera kwiyamamaza gukomeza kuri manda ya gatatu yo kuba umuyobozi wa OIF, umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mu kiganiro aheruka kugirana n'igitangazamakuru Jeune Afrique yongeye kubazwa ku bijyanye na kandidatire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga Louise Mushikiwabo, yongeye kuvuga kuri kandidatire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yabibazwagaho nk'uko tugiye kugaruka ku bibazo bike bijyanye n'ibyabajwe muri icyo kiganiro na Jeune Afrique, aho umunyamakuru wa Jeune Afrique yatangiye amubaza ati kubera iki ushaka guhatanira manda ya gatatu. Louise Mushikiwabo yamusubije agira ati ni ukubera ko mbishaka kandi nkunda ibyo nkora, ntekereza ko ngifite umusanzu mwinshi wo gutanga. Manda yanjye yari yiminduka n'imiyoborere y'imbere mu muryango, gusa nakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19, ariko byadufashije gushyira ku murongo umuryango. Ya kabiri yibandaga ku ngaruka z'impinduka mu bijyanye no kwegereza inzego abaturage no gusuzuma ibikorwa bya OIF. Kuki ntashaka manda ya gatatu kugira ngo nagure ibikorwa n'imishinga bindi ku mutima. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yarongeye amubaza uko ibihugu bitandukanye bifata kandidatire ye, ati ibihugu byo mu burengerazuba nk'Ubufaransa na Canada bibona bite? Bati misemo kutavuga amazina ibihugu, ariko ibyinshi muri OIF birashyigikiye, byaba ibikize n'ibiri mu nzira y'amajyambere. Birumvikana ko byakwisubiraho, ariko icy'ingenzi cyane uko umuryango wacu nuko ku nshuro ya mbere mu mateka ya OIF hazabaho ihatana rya nyaryo rishingiye ku bumenyi bwa buri mukandida no kubisabwa bisobanutse neza. Ati mufite ubwoba ko bimwe mu bihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bizarwanya kandidatire yanyu? Louise Mushikiwabo mu gusubiza uyu munyamakuru wa Jeune Afrique yagize ati buri matora agira abayarwanya ndetse hari abayakoresha nk'amahirwe yo kugera ku nyungu zabo za politiki. Birumvikana iyi kandidatire ntivugwaho rumwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ibyo ntibyatunguranye. Uku kwirwanya nakubonye, ariko ni bimwe mu bigize umukino. Mu Cyongereza bakunda kuvuga it's a part of the game. Yakomeje amubaza ku bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mbere yuko amubaza ku mubano we na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaramubaje ati amakuru dufite nuko Kinshasa iri kwitegura gutanga umukandida wayo. Ati ni byiza ibihugu bizabasha kwihitiramo mu bireke bizatore. Mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, bizana impinduka mu muryango wacu, ni byiza. Nge nta gihunga mfite kuri kandidatire ndetse n'aya matora. Ati wasobanura ute umubano wawe na leta ya Kongo? Ati sibanga kuba umunyarwandakazi ayoboye umuryango nka OIF ntibishimisha leta ya Kongo, birababaje. Felix Tshisekedi n'umwe mu bakuru b'ibihugu ba mbere nasuye ubwo nageraga muri OIF. Nyuma twahuriye kenshi i Paris, ya Addis Ababa, Washington, none ntagishaka ko duhura. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira yabajwe ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibibazo yabajwe ni byinshi. Yabajwe ku bijyanye na francophonie muri rusange, atari ngombwa ko tugaruka wakakanya kuko ikiganiro cyose n'ubundi twakibagejejeho. Ahubwo icyo twashaka kubabwira ni uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yamaze guhitamo uyu mudamu Juliana Lumumba, akaba ari we ugiye guhangana na Louise Mushikiwabo. Ikintu twavuga ko bashingiyeho ni amarangamutima y'abantu kuri Patrice Lumumba, nk'umuntu warwaniye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'umuntu wabaye umuntu warwaniraga amahoro, umuntu utazibagirana, intwari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na cyane ko iteka ryose iyo abantu bavuze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abenshi bumva Patrice Lumumba. Uyu mukobwa we rero niwe ugiye guhangana na Louise Mushikiwabo. Reka dutegereze turebe uko bizarangira. Ese abayobozi batandukanye
wo muri francophonie wo mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa bazahitamo Louise Mushikiwabo cyangwa ni Juliana Lumumba umukobwa wa Patrice Lumumba. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.